Ni muthenya wa mathomo wa thukuru wa Kamuthatha wandire Kithimu uria uretete vamwe aciari arimu na arutwa uria makire na kugaciria unyitaniri wa mathomo uri wina muoroto gukuria taranda citiganite cia arutwa. Mwarimu munene wa cukuru ucio Francis Njowe akiuga muthenya wa kana wa kiumia makoragwo magikirirwo rito kumenya na gukuria taranda cia arutwa ni tondu gukuria gwacio inini ugacangira na gikiro kinene utongo wa mundu kiumbe na bururi miaka yukite. Na arimu kuruta wira vamwe nundu wa ukuria wa ciana ciao, na koguo ni tumikaga sure every Monday aciari maukaga kuona ciana ciao niguo turuta wira vamwe, every Friday ni maukaga kuona ciana ciao, then muthenya umwe toyu wa vaitamu magauka tugakora twi vamwe tugakenanira vamwe tuka develop kana tugakuria talents iria cie thiini wa ciana cietu. Athie na mbere na kugweta matunda makugwatirira taranda ni maronekana mithako ritiganite na makiria ya nyimbo mavenya na mithako ya ngerekano gukwa kiuga tariki 29 mweri wa mugwanja arutwo wake ni magokorwo magicindira muthako wa chess wa gitaro kia thero ria bururi. Tukoretwo tukiruta ciana ireka waro academically, ciana ireka waro in co-curricular activities ta mivira ya maguru, volleyball, football, music, name it, na koguo tweta cukuru ni turacokeria ngatho aciari etu aria matwitikitie na makoretwo magikora natwe vamwe. Nake mubunge wa Manyata John Mukunji uria urekinyitie maburari mama ai mugeni wa gitio akiuga ni agokorwo giakira mathukuru irathi library na laboratory cia computer niguo gutethia arimu na arutwo gwika utwiria uria urendekana wa kumavotithia gwika wega mathomori na mithakori. Wako na computers lakini hawana class, kwa hivyo mimi nawashikilia na development project yenye wanasema ni a multi-purpose complex hall ambayo itakuwa na laboratory classes na pamoja na library. Hiyo maneno yote tutafanya ndio tuweze kuhakikisha watoto wetu wanaendelea vizuri. Na hii si shule pekee, shule zote za Manyata. By the time nimalize miaka yangu ya 5 lazima tuhakikishe every school, especially secondary schools ziko na computer lab ambayo inahakikisha watoto wako sawa. Vanduri Vakameme TV ne thukuru wa Kamuthatha kaunti ya Embu ni Beta Dennis Fundi.